povelja za nesebičan doprinos u očuvanju srpske kulture, jezika i ćirilice. Ove godine je naše udruženje odlučilo da je dodeli našoj glumici, srpskoj glumici Tanji Bošković sa verom u Boga i srpstvo za ono što je učinila u borbi za očuvanje. Dragi moji, srećna nam svima slava, srećna i meni slava. Ja nedostojna ovog priznanja, zaista nedostojna. Verujte mi da ni ne znam šta sam to uradila. Da, ja jesam Srpkinja, ja se ponosim time, govorim najbolje što umem. Ovo je verovatno priznanje nani i dedi, učiteljima koji su učiteljevali po Makedoniji i još pre rata, znate, onda dekretima poslati su tamo, pa onda mojim roditeljima, profesorima srpskog jezika, koji su nas učili da pišemo ćirilicom. Zapravo, oni će se najviše radovati. Moj tata je bio jedan od onih direktora Aranđelovačke gimnazije, koje čak i profesore engleskog i francuskog jezika terao da zapišu čas na ćirilici, a da onda dole zavedu ono što je tema časa na latinici, na engleskom i francuskom jeziku. Ovo je više njima. A kako da kažem, sigurno ću se truditi da i moja deca, bez obzira što tečno govore i engleski i francuski, govore pravim, dobrim, ljubavnim srpskim jezikom. Znate, negujući ljubav prema različitosti, prema drugosti, zapravo mi bivamo bolji od sebe, trudeći se da sebe ne ističemo pretjerano, nego da se trudimo da u ljubavi delimo ono što je naše, a naše je samo ono što dajemo, bivamo bolji i Srbi i ljudi. Ja bih samo da kažem, mi ćiriličari želimo da svi govore razne jezike tečno, ali da srpski govore večno.